mura mwerekeraji wa mugongo ninge siasa kiothia 2027 tugitegera mantu yeye bora biama bikuibangania nonto bwa siasa nabo asiasa bora ba kuibangania nonto bwa ndebe ya 2027 nimetoka kwa mungaribi kwa thank you very much nonto bwa utuduna na utane batu kina kwa Kenya tori live kile mitandao ya kinandi at Meru TV Kenya ogano idire ogetuma ntumirie ku ninge comment kana okiruta ugambi bwaku bora tugitana mbere kwa redia manto nkudho manto kadomba yenye mwerekera jwa mugongo na narua turi na munya kwethera turi na mugeni wetu mheshimiwa Vincent Kinoti kana Sultan ora witonyetekere ntabutano shenge siasa kinda na gitekia MCA mtereshia Abogeta East tereshi kwa bunge kia South Imenti. Karibu sana. Good evening. Thank you wana Kabwe na karibisha mukali wa Abogeta East kire Meru TV atotikeria twaraniria oni ojo walike kwero mbetagwa Vincent Kinoti kana Sultan Kenywa Birali Abogeta East totitete bwega na iketo mitokwenda change keto mitokwenda otongeria onto njete no tongeria kana njete ne ndoro ketu ya getochio so iketo mituraja na ro kwariria manto ja Abogeta East na otongeri nyabo Meru County nyabo. All right, tuangalie na the obvious crowd inasemaje? Crowd si mbaya na iko tu, hatuwezi sema inasema hivi because kila mtu wako na maoni yake. Ongeo muria akwira bwawe Kenywa muria akwira bwawe lakini urambomba kuga Kabwe ground kintu kirage ku ni ubataru bwa barabara, ubataru bwa stima, ubataru bwa irasi bya ICDs na biashara chieto because narua ina Abogeta East kana Meru County antu baraba ingeka bajiandikite wetokethira kwina baraba chiandikite kwendieria kwina baraba chiandikite kiri urimi bwa irio marigo kawa majani makandamia avocado chinani iko shinda ojo kuigwa ngekwira ugukumburi yangi nasema nini mwananchi wa kawaida gakorera na iketumi Vincent Kenywa ndeaja ujo na ndairitanĩria ndauge nkwenda kwaria na mukari wa Abogeta East twitikanĩria mbitikiria mpengoge na oni nkamwitira ngoge kuringana ora mwathani antharimite. Okay, na mbere tutonya mashinani BPS budget policy statement niyo kuringo murashi kenda niyo budget ya muthia ya thirikari ya UDA niyo ikethera muthia 2026-2027 kuri na estimation ya 4.7 trillion na kuringana na budget policy statement 1.3 trillion mbejeriga eta kuria interest cia marando kiri the total 4.9 1.3 iri ya interest ti principal agenda wikwa moni yaku yaigie mwerekera jua uchumi bwa Kenya inyarira rais akuga tunaelekea Singapore. Oni ntegwitikia ketho gwi Singapore Kenya twitite kana mumiru ikitwe kana mukari wa Abogeta East ndiona ntwa gwi sink apo eute Singapore isink apo tume sink au itombugo au ukejotega mbeche iri gwita kurea marando ja inya tukorwa mbeche iu gujukiwa marando ina achietire tutiuga ukubona oni ningwa kiakwa ndekenywa wa mukari wa Abogeta East gute barabara ndona our government kuma turathura na 2022 ithondekete kwina rami mbuga Abogeta East nomba county kauga mbeche ira ijukitwe loan ichigitete atia icho chiekirite rami ntomba kuga mbecha iwi kobeto ira tukurea ichio chiakite irashi so for the mbecha iwi budget ira tuna iretete ku submit the iji Kare bamo basiasa
bara mkono thirikari ya Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki baro ebati kwithira ikiye na Ruto ni mirati na mbere na kiri wandi ya Abogeta East ingotigini Abogeta East yes kwina thoko ya Mwichione ira irekitie kurugurwa ni munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki kwina thoko ya Kamachege inyayo na ithirite akilonga ntere ira ningi gutegera witi na mbere na ria ugite thoko hii ni mwisha mathoko yara ya kwa county ya Meru ira kuga ikethira gispa economy na bakethira bagithira bari na antu aya antu atheru antu kwina system cia cia guta na mbere na uthoria bwao oni kintu kiranga uga ki thoko mwishi onere ki wandie kwa Abogeta East juzi ojo ureke kugitwanire deputy president yajete kurugura thoko ere lakini until today thoko itari ke gwakwa oni ni ngoinda leo ntuko yu ukona thoko ere nyana rugeta no irigiritwa mabati ngwitikia kabio ugeta kurugura thoko yu mutongeria kana oni kinywa civiliano ndi mutongeria ngeta kurugura thoko kimbati kurugura thoko ready to be used ukona tembe tengarugura thoko na bando construction no ikuendelea contractor on site. It doesn't make any sense. That is wastage of resources. So oni akwa nkorua gute thoko eruguragwa ile tu ni political rally mheshimiwa deputy president yale thoko kama Chege on Wednesday ntego itikinya contractor site because ngenja even wananchi bakauga bo betikirwe bo menjirene because ugeto otega inyara antu betu benda iria marigo barabarene very risky na inyaba mo bengenjo ke wantu bekwira kinyuke ya kwithwa ikwenda gwetu atwetikirwa tukatonya mbene kiu kinya terintone na ikagoma na ikakua hakuna kazi inafanyika inyana arua bugeto burantu ba Meru TV utengo gigwiteka thokone kama Chege. Yes. Okay, tutekere yare nyabo bari wa power nyabo bagitonya irabo kuga ni drug liberation ya ndegore ya Kenya mantiye economy ningi murali jumo thirikari jura judirite jugite tu nambere manto ya Nyota Fund bamwe bakira bakiona kanyamu okuma Nyota Fund thirikari moni yaku yeyi mitaratara ya kithirikari ni kwari kwina Nyota Fund ni kwari na Hustler Fund na ni kwari na empowerment ile ciari cibienine kurimwe inyamonini wa Rais akinekira shabaha ntekankobo kuyeka ikundi bya mavijana CBOs kenda nabo baithira bakiguneka kiuchumi inyara bo bongo bokinyiria kira bakuga na economic liberation. Bwana Kabio nikiranka uga ntegwetikia kuri economic development yegetagwa without first training antu bara witete kunenkera empowerment ukora kintu kia mbere amba utraining antu ukibanenkera mbesha na aru mbeje onde kenywa nkwira Kabio nchwira antu 20 to be empower na mbesha to amenya beta kugitambio kintu kia mbere the government is failing because okuja na mbecha ira chia Nyota Kinoru Stadium like it was the other day okunenkera youth utiramba kubeta over train kana kumenya business yera mu youth ojo wagita ukimunenkera 20,000 uwe business itaku boost. Mimi niko kwa biashara tuko wengi na mayouth unaona bamwe baraba aja kwa tuisherea inga na ntegwitikia ni antu baingi baguneka imbesha ira Bwana Kabio onde kenywa utongeria ne bwako nya gwatuika nkethwa ndina ngugicha empowerment kana go empower youth na mbecha ja irea ubati kwamba kujukanto ukabeka mali ukabatirene utora ona nya injenti baba ikagia antu ngugene kana even in biasharene no mba kugitirwa sam causes ugatirene ukiroka agitana mbecha iroko nenga kana support iroko. Okay. Yes. Na maka kire jamwe jara Jacofit nationally no ntuwewe ngwa witonyete kire ngoromanisha gisiasa
baba ingi wa politics atinge bakawa they prefer kwethira by contribute to the community in other ways other than with onye politics inde wengo with arika ndinto onye siasa For Bwana Kabio Ndekenywa Vincent, I don't choose to be a politician. I choose to be a leader. Kwena different here na mono. Our politicians today ugetogera anasiasa baratu na bogento kira bekite mbere I content creation. Kila mwanasiasa umirandu arenda kuonewa antu followers. Uguona ate kwenda kuripresent kire antu abone kira kabagitira kana kira kuthithia kire kite mbere I followers bare nabo. So Ndekenywa politics, as they say, that game, but I don't choose to be a politician. I choose to be a leader from Abogeta East. Na nkali ndiantu bako kulingana na constitution ya Kenya. Ni musukumo yoriko yo orena jwa kuganande yetekie nikyo nkwenda no mtobo 1 2 3. Kintu kia mbere Bwana Kabio tugetega Meru kana my wand Abogeta East iria nkurerera onto kila mwananchi Abogeta East gakurera musukumo jora jo nchukumite ijo maendeleo ndeto tega last time I was in Dubai juzi nimekuwa Qatar. Those countries very free, unaona, corruption free, maendeleo yani ntobo kuira maendeleo jana hare o compare na ndekuri kuin Africa, unaona. So kintu kia mbere kira gitumite ntonya ciacene ikwithwa ndi mwana biashara ndikuona gugwikia brand tana biashara barabara ni mbaya ndi murimi juzi ndoja muthaka agwite na mitungi eria thainya cia utuku borogoro Kanyakine secondary ale echo kaire kwi muthaka ona netia pakete ngari njire na atiga ngari kila kene na my wand na maguru aumite Nairobi ai kuraurite last week ile kuraurite sana. Unaona, so mambo kama hiyo gutigirwo nyuma kimaendeleo because antu bara twathurire uri even like my MCA nyoka mburi ketho ne lero ege county assembly of Meru ntikwira because I've never seen him even listening ni ene mjadala kana akiariria antu Abogeta East ko gintu kirage mpinyete muno lack of development in our area na kibikyo nkoromba na atumira antu Abogeta East bambetekie na uni nkabaitira nguge na inyabongo bakona. Yes. Na kwe devolved functions ira nishio ibati kwethira ikiritwa na kwagirithwa ni thirikari matura na ira ncie wengo abati kwethira akimwika na kinya gutigira kuri na mirandi ya utina mbere ukwarire mantu igi barabara na kwina mantu igi ni one of the devolved function. The state of healthcare kire Abogeta East. Bwana Kabio geto tega Abogeta East ndakwira atukurira Kanyakine level 4 daiji church na kwina tuthina tukwarirwo bwega muno thu ntiromba kuthingatira because I'm not in the system of management but ukaigua ukona hii umenya kwina mwangi so there is a problem sector in Abogeta East tuina sibitari muteokiama yakirwe I think thirikari kiraito mwankana rwo turi sibitari ire tatuika functional nyabo ngoko eta burantu baminde bokamimurika ikithaka komo ikithaka izonire waja ujumbere mara ikwirwe gwikirwanga maternity wing mara daktari ba kuretwa lakini wetote services no kuona kwe sibitari etagwe ithitwe wete ithitwe the same ntuko ngitwaragia na kariba no bari gote ndawa weta tu kethera daktari akaria wa kwandikira lakini hakuna ndawa so
manto jau jonde onde kenywa sibidiano nkanenkero kanya bwana kabi because mbanje tie to nene muno okuona Meru County tunenkairwa mbeje chiaba 14 billion tema 14 billion ile inachita leto tena sibitari abogeta isti yombo tingatera muntu naruo muntu ari ditwe kana yoruru ateomba kwithirwo no agunekire au no lazima etire kanyakine kana ye Meru general kana ngo bukonsolata okuona why is the devolved government there? Where are our leaders? Ina habari. Okuona? So, oningwe nkarete kurunda jole biu. Na nkirombo tonge ke bobo ge tai sindiromba nge compare na those developed countries. Wajunda kweli mbete no. Leta no de gururi kara. Kote corruption, kote mantoja te kweka. People have their country. Wa dhuro mutonge yo te batiku dhuro we richer than you are. No kuona? Your country. Ntebati kwetho oni Vincent ntongi nkoroki abogeta isti na abogeta isti nera mbikiro no kuona no itobati utaga tuchiurie ina twetete twe community totiwe kaira ntoba their interest tuichokie nyuma twe batu tuingwa torie hii Singapore tunaambiwa tutaenda Kenya itakuwa Singapore aje nikibatu tuli abogeta isti tutemeki awa abogeta isti tumbia abogeta isti egweta gwana Singapore sisi tukiwa wa Kenya tukenda ndegoro yetu bwana kabio ukuona kwatue kanto president yethora twira na wapeleka Singapore abati utwira ndenda kubuthondekera Kenya tuike Kenya ura Singapore ba Kenya kuona Kenya tetwiro tuiko Singapore how problems chia Kenya ito Kenya we need to be we first tombe twetekerie we are Kenyans okuona twetekerie abogeta isti that when we will move ntomba kwambire kuga ati na nde uri kabyo nkathondeka kwa Kenya kukaita kwa kabyo kana mbambire kwira kwa nkabuike kwa kabyo kenda gutwika ati itusongete mbere hapana imbere ana bakwa tugakarora tugakara na tugakara bwega na tugakara twithe Kenywa family ambapo ne abogeta isti temba mbire kubwera ngabuke bukaija nini ya Kiwand ngabuke bukaija koji isti ngabuke bukaija bogeta west hapana we need to discuss as an abogeta east onde Kenywa antobakwa tukathondeka abogeta east mwankanto bangi beje ku abogeta east I should not name abogeta east yatega compare twike tawandi hapana that a very big failure president utido twira twike Singapore na twire Kenya urega kara muchungwa kauma America kana Britain yakeja kuona Kenya Kenya not comparing your family with another man's family no it's a failure to the leader na okay weta mantigi systems egi policy framework iribati kwethera kiringo murashi kwagirithia utungata kiri nchi na gutigira mugongo ijokura kuma kiwango ki gwitia kira kingi no ntungu imwe ya ma MCA amu Ogambi egarune ere mutindo Kangangi kutogambi igi miswanda ka mwanya yegi policies mwanya yegi quality systems share management ya mwango jwa Meru kenda it should be working moni japo yegi Ugambi yegi policies yegi miswanda what is wrong nontonani bara wakanya bakwe wakanya na bari na mandate ya quality system they are working what should be done nontonande umeona mengi na nokumenya akuga yotongwa ndika kwangaba na tadingia kiuga agari mantu ambaton agira rais da muto tonga ambaton urvike we ore Mugambi egaruni tuwe post 2027 nimbio kona bika yotongedwa things will work mbere bwana kabyo in our systems nate nya system one because systems they are controlled by human being but the na yeto corruption naru ore toke barabara kuejanwa
barabara erera ejanwa 50 billion to not 50 nakuona yojo na ndo kuona na tukiona needhi bridge behind the scene politician ya jeri etege contractor amwire ndenda bilioni first thing ya gufight nayo wa bogeta isti na ndimutongeri wa bogeta isti nkwenda kwira antu tukiambere kira tukarwana ki corruption because okeja kwithirwo every year itunenkairwa abogeta isti 36 million wana kabio ingogere kwi bati gwita abogeta isti narua kwi kirashi ndone murikite kakithe no primary kite bati kwithirwo gekariate in that status kazi kire ngwitikikia mheshimiwa the MP no kuona okeja kwithirwo bichi actually ninya ablutions yoro biakairana watine imagine tuika betumira few na they in very sorry state. Imagine na thayu tu na mbeca obicine mheshimiwa no ukethira abogeta isti utikirasi kia ECD wa MC ambiri waka na mbeca cia tirata ichitengere then to barabara bwana Kabiru ugeta kwithira karenya gekirito maram gekiro maram kana ndiko gatambite kungaro itirata mbura eura jo era uri okira jonda ja gwita atha ya kuthabo because to make a corruption kuwa kitu yakwa the button that I will press first iko deal na corruption in my one because na any system wetu kwa you made from top leadership mwanka machinani ukethira even tora utongerete simbio inya wengo corrupt weta chukuru ukethira mwalimu wengo corrupt no kuona. So if we can manage corruption ethirwe ndiguru kinini ndiguru yetu na bogeta yetu ete corrupt ne tongere tu muntu corrupt taoni kenyo civiliano ngwitike bwana kabito kego twitite bwega sana. Let us touch on agriculture. Yes. Anonto majorly birabi contribute ke GDP ya Kenya ni agriculture baba ingine arimi. Inya gida kwina doria inya arimi ya doria na biashara ende majorly baraba inge kitega uchumi ni oremi interesia abogeta na sometimes batwe Kenyans itwetherete tokea tokinyeleka kiuchumi na nduwa kwethira batwe tore export raw materials tote ku add value ke our produce watu kanande kethira majani at least kwina Rwanda we ku add value to that. Apart from that mantujo jangi kithira marigo gutina value addition kethira ni orimi bobunge turendia ero material kithira nyanya tiwa wengi wa kuidia tomato sauce turendia ero material na rashi nyinge kanya murimi aguta nonto agriculture na mitaratara ni bati gwekwa maoni yaku yige urimi kenda murimi nwe kwa nkona baita urimi bo nkona kabesha mukone kakwagirije utoro bokwa na utoro bwa baraba ibakwa kintu kia mbere bwana Kabio nkwiria onde murimi narwe nkuringa erwa thimu nkira kwa baba yako ichigundirite mundene sababu hakuna mtu wa kununua mariko geto teka kunde murimi mariko ija kugundira miundene inya keto kwina demand ya gochwa mariko kwina oja te ukinyirika onde kenywa sibiriano imberete anto baboge taste maitaja mengi muno. The first thing to do iko to investor bwana Kabio inaboge taste turarimba marigo turarimba makandamia turarimba avocado tokeja na intobinge Asian food mute okeama na some part of kamashege ogeto tego limbura muno bwithero bwino ibo Asian food. But in this Asian food kitambo ke baba betu ikwethero kuna gintu getagwa ACCDAs
SCDA che uri nyote ngare SCDA umba meru ejirite fresh produce ira tuli magweto abogeta east. So gintu kya mbere kire agriculture oni gucho investor mtura umba kuja abogeta east ake tuketho nya twina go down na code rooms ukona kethru mushiri kethru okira kethru ni nto bibi to karera mambiringanya biari mwa atweke ibi opakirwa ko abogeta east bigeta airport bigekirwa ndege na kana container bigeta Middle East. Those are Asian countries ukona juzi nimekwambia Indra Dubai tukira ndo ndakerire nyogete in the biggest supermarket ulito kethera box chiandikito produce of Kenya. Yes, avocado, to be sincere, a piece of avocado irana haja tu ifrande itatokone. A piece of avocado in Qatar or Dubai into Kenyan money is 600. One piece of avocado urokenda kundautia andautie TV ni andautie kana mbele Kenya ulisema uongo. A piece of avocado during FIFA mimi nimenunua avocado Qatar na 600. One piece of avocado. Ego ndo 30 ala. 30. Mundene naru akavyo wa dukia barabara rojo okere. Kuna magunia unaona kwa barabara kando ya rami. Hizo ni avocado. Zimekosa kwa kupelekwa. Muguri akauma na ale umete akeja akagura avocado. Last year I did the same. Na nikachomeka. I went to Mutuate. Ndojulia roli avocado zikaja kwa barabara. Unaona? Yes. Na nikachomeka. Why? Sababu hatuna vitu ya kutumaintain. Ninguka tukeja kuona investor umba kuija abogeta isi tu na public land. Tuka involve county government because ikethura ki benefit ana beto bakandikwa. Avocado tukethwa tu na machine. Ogeta ya wetete salga oitetie mbere utakinya kabarine kauga shariga ko munda jwitharo jura opposite company mwe simiti. The farm is well known. Kwena plant yekwene mono. Wao wakilima avocado yao wanaisiaga. Wanauza ile product ya avocado ikiwa raw material. Avocado iliko tigara igapakwa igekirwa merine zinaenda kukuliwa Asian countries. Why not in avocado east? Niwe gironda kwira ntukone tute SCDAs. Nukuona uria avocado yomba gukethwa naru full SCDAs nini? Etagwa Ninyo gitaura. Nini yare mbondi kurungamira into bia fresh produce. Nukuona yeja ya bia kethwa na aja ujumero kukethwa kwina arabi batio pakirwa kenda bikinyaniria ukinyaniria bwani ni export. Nukuona itagwa sijui ni horticultural what happened to that? It collapse. Iko pale airport nini Northern Road Airport. Ukiingia airport kuna nini hapo karibu na nini za Kenya Pipeline. Kuna companies ziko hapo. Hiyo ilikuwa ya seri. Ingari ile au nguruke magana jairi. Chiejaira nini fresh produce metongo. Na bogeta east. Unaona? But today hiyo kitu ilisha. So ndio nasema tukeja kuona investor. There was a friend of mine Mwarabu alikuwa anakuja kutununulia maembe huku Abogeta East, anaitwa Salim. Siku hizi hakuji sababu akikuja hakuna barabara. Hakuna mahali kukinyesha, hakuna mahali kwa serikali kama hizo nyumba na kwa bia za SCDAs ziko na code house cha kuweka matunda jawe. Unaona? Akombolithwa ketho ithoko ithro ina code house kana kungunda ni munene yo public land jo akwe ngoda ni na code house. Thoko hizi kutete sina code house. Wapi? Wapi? Those are general markets. What I'm talking of, ituithro tuina nyumba kubwa, store. Jaiji industrial park hii kwa tuika igakwa na which zilikunywa maji. Unakuona? Tukeja kuwa tuina kintu cha kile ya Abogeta East. Naro bana kabyo geto tega Meru town aja. Even you walk to the stage. Ukethera ba mama baka matete nkandamia na tuneti. Baki ukandiricha ina chiangari because makandamia from Chuka to from nini Chuka to Mutuate nkunia
utero barabara chi avocado. Unaelewa? So if we can have something thought aremi betu invest kiuma Oman, invest akiuma Qatar, invest Salimu akiuma Kuwait, ejete Kenya na ijembejete abogeta East. Ndagura into byako kwaura it is safe. Tukwira container karuguru umeko house. Iko atanjire chietire. Na apart from investors, kwibura none aremi beria bathibia. Sako na cooperatives. Cooperatives. Yes, aho ne nkwejete. Itobati kwethera tuna konda uzira ndaririo mono. Emibeto twethero twinae societies. Na aru aho ni kenyo sibya nde muremi o marigo. Invest orea because na gwatanirite na kwethero kuri ura bagurairo marigo jao. Mwisho mweri ukethero inae wena mbeca ciaku kethero mwisho mwanka ukethwa wena bonus ta murimi majani ya murimi ukaoa no kuona te ate tumeuzania tumemalizana hapana umenipea pesa ya matumizi hii pesa nyingine inaingia kwa society no kuona that is in makadamia that is in mandizi that is in avocado lakini nya akaviweta waandithia ndo avocado no kuona obere chengeni mali wande avocado because nasikia kuna wengine wako huko wanaomba kura na avocado seedlings na makandamia. Yes, umeenda tu umepea wale watu. Lakini haujaoneza soko unawapandisha ya nini? Iji hayoko baandithia. No kuona? Ijao sign agreement na ketho winenkera simbio. Ijao ni kenyongo ija na project ngiromba kura. Ngoja kunengera anto mete tu mebokando imberi na abakendia bokando na tu na agreement. That's what I'm doing to our people. Kedrwa kuteni ni society anto bakagunika atia ogo no wethirwe na I'm not saying so lakini no wethirwe because today's anto bagotumira anto boy mono bwana kabio no mbije na mebokando ngabonengera bokanda na mikandamia lakini at the end of the year mimi nalipwa na carbon credit. Unaona? Ngwandithia mite. Nara ndina mbeca cia so de sara ngwete. No kuona? Uro kura imure munda jwa ku kwanda mite ugutemeri urora rima ukwanda mubokando jo kuria munda. No kuona? No kura utheri gutethoko mbokando. Gutethoko nkandamia. No kuona? So itubati kutana tubere itubati kuthwa twina kiri uremi itubati twina fundi security ambapo ikwithwa twina corporate tukethwa twina society na into bingi ja tutetheria. Ngukwa very passionate about growing the community na mo jidira jo gitian kave kiuchumi. What bedevils our country ina twatirie where did the rate begin beating us nondunande 60 plus years kuma independence bado madhina yaranoyo mantu na poor health care poor infrastructure mantu na barabara ukugweta education bando ashari bakorera competition na uniform kwa mshahara kwa yuenya uniform manji 25,000 uniform ukwikitie maana shukuru bando arimo ba GSS wanasema barenda oshiavi bari bando kire internship ako permanent and pensionable I don't know. Ora tukuga bwana Kabiru, the biggest problem we have in our country or in our system of leadership ni corruption. Una no kuthurwa. Kintu kira ndeka mbere ni rasilimali utonga. No kuona? Thaia ndathurwa mbati kwithirwa mbikite abogeta East iri mbere. Te una family yakwa. Na kiu ndakwirikio gintu kira tukuraki na our leadership kabisa. Thaiji nkuthurwa ndakara Meru town ya na county assembly iri Meru town ya kwe. Lakini nkathama ngetoka Nairobi Roysambu ngetoka West. Kuona? No.
ugakira antu cibitari thaingana ukamenya muntu uria wi macinani na remiro gwikieria aria wate kwe atongeria mero abo batukwithira bari garo ne ogambi ende batiku nonto bae mujimaneno. Yes, very many of them. Okay, MCA ataro mwanya ntore ne MP mbere ya athuro after kuthuro akio gintu kia mbere Nairobi wako it only that we can't name them but they are there. Okay, there are MCA wathurerwa Meru ulitera Meru nguge o Meru tema teka county assembly Nairobi lakini MCA wote muona tu Nairobi wako ndakwira na tebio kana mbio even my MCO ntaro mona assembly ne Meru county akiaria it all MCAs but even today I've been watching MCAs talking about mambo na pesa ya municipality nakuona lakini acho kwa timu wewe ya young MCAs simuone we need to be tupate kuthwa twe bantu tukamenya atire daire antu batekia o mimi si mheshimiwa na bantu bakwa ukamenya unkauga ukangakoroka ukambita mheshimiwa ni atumenana mbeta kenywa because wewe ndiye mheshimiwa wangu sababu wewe ndiye umeniajiri and that what people should know no kuona like Amir bin Tamir huyu wa Qatar very simple person huyu president wa hapa nini huyu hapa Eritrea anaitwa na sayo jina yake he walks with bicycle in town angalia Kagame juzi no kuona akianda metenando yani he walks on the road lakini batwe aja kitomi ngokuera tuteendelea mimi Kenywa nimechaguliwa leo ni siku ya kupanda miti Kagame walks hours unaona mtu akona ndege mbili juu kuna convoy ya magari 50 chini na ende takwanda motejo mwe tugakuria Kenya yetu atia beni butwira gitwitete Singapore na tumesinki hapo okomberawa we have to be tuwe batu mtu amenya atiri I have to love my country ndakwira Tamim bin Mohamed mimi nimemuona sana nikiwa Katalu hiyo wakati huyo mtu anapenda country yake unasikia ni mtu mkubwa unaona because those are first world countries na kwenda kweja inyana ara alitingoge bakara na mbwembwe za convoy sisi tumeenda event fulani but president wengu atakwenda kuairwa Amir of the country atakwenda kuairwa tumepanga timu ya kusimamia hii maneno imetoka Kenya imekuja iko mahali fulani himself you want to see it ndio aone kweli it is working lakini hapa kwetu unaona vindo vijendana fertilizer fake yekeja president atemenya maguta fake yakeja no one knows it is like we are in banana countries unaona inini mpempe china aflatoxin ikeja no one knows kwani kayo ya umegoro jambura nakomberawa we need to be tupende nchi yetu na kile kimkoromba akali babo geta East na Meru County in general na Kenya mzima tafadhali kutongeja ugo gaitwo withiro mheshimiwa uro kwa dhurete uro kuandikite huyo ndiye mheshimiwa wewe ni servant serve the people unaona tunataka yani withiro na ndio na security mimi hapana bwana simple life na isti ekedo erunga mbona na erua na tutegere mandiki vijana yes nonto mumiro ugire inyembo ngojayo inya shari na mugongo anembe oyolo oyimbe enda muembe nibo weregero mugongo mtukoshire ende atogere mwanya ana
ataalamu mwanya mwanya imirite bakimiza mbithi kwithira bagitonyekire kithomo kia obundi na ote na kithomo giki ri under the county government TVET and vocational training centers iraivatira ikiagirithwa ndikumikithira bogeta east abure na these centers cia kwagirithia kithomo ki na your view on bura vijana bati kuthithia na bura kubati ukareka kenda vijana baithira by truly empowered nonto wengi bariwa vijana nande nonto unemployment in Kenya it's very high index na nande baba ingi batongeria bariwa ithagarira ke bakwimiza vijana baithire bakichoyera ni kithomo giki kuitura ngugi na njira ciaku kenda ucukire kiuchumi. Bwana Kavio, future generation depends on youth. Lakini ojo twarekia kuga nyumokeja kuthwa gutene mutongeria bwo kuonania youth be ibo future ojo nyabongo kabo kwa ngoro. Nakuona? Like now everybody is talking of TVET. We don't have one. But we have one in neighboring Metongo and but because to no let's play under my leadership kedho kukombeka we may look for one ende jantu twithroye twikura naro Bwana Kavio ngakwira achore bakwa youth baraba gitete ngugi cia welding baraba gitete courses cia electricians plumber inyare ni wengi sana. I have them. Even today, kwe muthakato kwa raia I think he is 24. Nakuona? Na technician. Lakini hana kazi. Vincent nitafanya aje? Namwambia acha tuombe Mungu tu mbili itakuja. So we have kama vile nilikuwa nasema we have investors Bwana Kavio. Pero taita kwigilto owa yatuba go karildeke kumusiasa aurirwe manta barabara owa tromengai malte dire kagira kuona kalia kwarila Murungu ngai toka sukumira jonde ngai atethagio gwitethia na tubetoma na ru Kavio achingira nyombo kiriraro Murungu nisaidie ati umegoro thairio bya mana you have to get out at the work tema imagine mutongeria akiwa ngoyo barabara ndio Ndorobe Murungu those are futureless leaders nakuona so ndio nilikuwa nakwambia the investors we are speaking of pakeja inaboge kana Meru County akarekera yacharewe yachare ile ikethero chiena machines nakuona our youth bakona ngugi so we may take them to TVET lakini at the end of the day ponde bedro be useless in nakuona itobati kumenta ana betum by leading by example kedra i baba leketie plumbing itobati kumeana baba yali inabageta bangi experience kama hatuna industries in Meru County. How many do we have? It is only the Meru Central that we are singing of. Okay, jakuweza tukaka ngundown. Chia nini chia ko konyora nkandamia inabogeta isti Bwana Kavio. Ayuthi weto ale haikuwa kuna floating eroje. Okay, konyora nkandamira kana bogeta ira chi sasa onirite sasa wateo. Iko kwenda pura area kwina machine ya gukonyora nkandirea kenda kanikara ka oitiketa ke kando shele jengi to iko kwenda technician lakini hatuna hizo vitu naambia tu watoto waende TVET after TVET bacho kiana na wongo kontulene we need to have working system ambapo together tuina companies and industries in our want. Nakuona
ukeja gwita ndeguru ngukwirira bwana Kabiru wito ukethira interior ni nchi kidogo antu bali ndesanti bale lakini bakulima kwena ma greenhouse iko kwenda technician iko kwenda plumbers iko kwenda electricians no. If we have those things in our areas now mashinani ana beto bakarira batena ngugiate akbana kabyango ndogura ukeja kwitho twina interview moja biunkwariria gutena beto baithro bagita kwamba Nairobi becho ngugi ni anto bati kuma Nairobi bakeja bogeta isti buita ngugi for one oni ngwira anto bakwa kabera saizi tulikuwa agribusiness huko nimeona the Nepali countries wanatengeneza nywele kutoka kwa mitindi ya marigu. Indeka kwa gavana mtavingia akiwa I had talked that thing kwa mitandao. I don't know kama ndiko alitoa. Why can't he implement it? Akafamu mwe na arakore mako marigu kwetu. No kuona. Akabyutia ngwire. Ngabana one talked of mitundu. Mimi niko na hiyo. Factory gakwa abo geta isti. Na arakore mako marigu. Iga kwa go downs. Factory gakirwa machine gakirwa. Murimi urokurima kigwa abo geta isti na raitie kuja ndie kigwa kia wala kemirwe raw material ke ndwe tutigwa na makambe jara ya kigwa jathondeke into bingi erigo ile kuthondeka mutundu paro chiana bamambe aliche company nene ya mitundu ya ithondeke na marigo jawa jeto ukerigo mwana wetu no akajuke mutindi kana ugo muciari ukajuke mutindi jwaku wakamata ugaike factory ukathimira mutindi washimashwa jukathondeka mutundu gintu kebire mutindi kana makambe jara jake kwa bona kabijo kuthondeka igitagwa tabra gikombe ya kunyoka oa thani ya kurira irio biathone unaona tudhani tutekawe tunaona tu brown imetengenezwa na kigwa makambe ya kigwa kana mutindi joerigo unaona now those are things that I'm looking forward to invent in our bogeta east nkandamia narua ukajukia nkandamia ukamikonyora kinikira kiande ne kiugigeta kana na ndege shell yejera atigara kwandika na beto no create jobs tubati kwa twina machine ushiaga kara kathondeka these things meza yes kau nini je kuthondeka metha jeiji ikombe bia kaure kwe manyamuona decoration milango ne nyomba kikari kimbata kinyongo hizo vitu zinatengenezwa na hiyo vitu tiles no kuona inatengeneza vitu kama hizo na tunasonga vizuri sana lakini sasa kidogo tena mdogo tura manto jao okudhurwa na kenywa unaro nkudhurwa MCA nkudhama Meru nkejarira tutwe nini sitting sasa pale nini county assembly ngamenya mwananchi okawaida na kwenda factory nini ndalene ngamenya mwananchi okawaida na kwenda factory urokuri ngandamia na kwenda factory kuthondeka indo thabitu kugira yororo noko ngwata nkamenya mtu ngana bati kwendia mutindi jo au baranga thondeka gikombe nini mutundu kana gakombe kawa we need to be we as I'm saying tupende inchi yetu ojore antu bara gukira na ale bona kabia ni ugeta no unafurahia no bona things are working I don't know nani alituroga kama vile ulikuwa unauliza lakini sio ni ingredients oni narua kenyoshi biriano ngatonya boge taisti kedo tonga bwa koibwa milioni ijere ndebati kuma mianke taro murume na wande na milioni 50 billionaires no imbati ko odo account ngorwi na mbeche ira umire according na muchara jo akwa teo biashara ira ntwire guita teo ina mbeche ichi uma you know itobati kurane biuria
na onde tieka gitawa teto tuko kama tu pesa inapotea mingi. Yes, pesa iko ni inatumika vibaya. Exactly. It's very unfortunate affair of our country. Ende no maro to ko kitie tukakinya. Amen. Mungu one day one time. One day one time. Kirero gyange gigakinya. Yes. Kino libora uga siku isio na jina itafika. Itafika. Siku. Kidaga kimemwozea. All right. Thank you very much. Ili nkenda wiko ambibwa kubo muthia enya atuke milekeria. Oni ankaromba mukario Bogeta East. Mukario Meru County. Mukario Mount Kenya East. Mukario Mount Kenya, mukario Kenya. Penda inchi yako. Tigana na manto ja handout. Ukoona? Ujoge ngekera kirete ndeguru yetu. Politician yakeja na magana jaire akonenkera. Ukariganirwo kego kwina mianke 5 ukarira. Oyo magana jaire kana 50 kana egana. Ukariganirwo kwina mtura gwetwo kinywa cibiriano tina mbeji uweche kuwejana lakini naye ono jomba gwikia Bogeta East mbere. Ugoka worship magana jaire ukariganirwo kwina mianke 5. Mukariome mukari wa Bogeta East okairenda kuromba. Itutigeni tamaya kwenda kurumwa muno. Itunya tukimenya gwicwira. Ontone ngero magana jaire onde kinywa cibiriano mwana cia ngeta mpande ke andu. Ntuku kanduro ageto ntunda abukenirie na mbesha yento kya mbere imbecha ciakwa nkethwa mbitite ochokia. Hiyo ni investment. Era mwana ciaca kuja to into nao akiburumagia na kubumathira. Ile ni investment mtu anafanya. Na ote biashara ndi mwana biashara, ote biashara te uinvesta au teregerete ochokia. Kwa nda kamata kabesha karande na kokethero ngiri nde jana chuma sinani na inguya konda atinda kwende kana mari buja konda ndetie goro ukabugani ondura ntechokia itakuwa kitu ya kwanza kurudisha. So itoithero twina ume abo kwanditana akambere itoithero twina ukirija kijana ume janjoka kwareterwa ri niende bukathuro uraburetera na inyani boigo bureteri bukiro mu bombita nkaromeruo kenda mbu akiumo mbwira bukamuthura tonto uga ku invest akarabati na rorie muthanga na rorie maram muthanga yura jo kuja gwaka karabati baranga ijujo ubware na magana jaire mtura atonya agachokia rorie simiti bokomera bwagana magana jaire mtura atonya irazima agachokia. Kwa utukore ni KMCA atonya titanguge meibwarire mbecha ire jagwita chunguge irito muronge ngindikana agitwira atwira oni ngatega listi mbone na aria ntitumirite mbecha nyingi nawe inonge tamba mberie nguge kana nara kabisa ntatonya muko inonge tamba mberie nguge. It applies to all politicians. So antu bako Bogeta antu beto bamero iromba yakwa itutege nara twitite twende wandichi yetu twende kaunti yetu twende nini Kenya yetu na tugeta bwega twathura mutongeri utina tamaa kwithurira gukiria jakenywa cibiriano ngwitikia tugeta bwega antu betu. Thank you very much Bwana Sultan. Kan duringe wambira inari to Sultan umere ingija tukari bantu yakiamba. Yes. Iyo jina? Don't teruare. Don't bota. Thank you. Duringe ili watsira bantu jau. Yes. Inginya mantigi siasa siakiama aya mawea nukurira gitiki kiama NDP National Economic Development Party, a very new party, haina uchafu. Na mimi for now ndiye coordinator in Meru County. Tunafanya officials, leo tumemaliza county officials. Kesho tunaanza kujaza mambo ya sub counties. From there tutaenda kwa ward level. Kama wewe ni kiongozi, unasikia uko na mwito wa kuongoza, kuja tufanye kazi na National Economic Development Party. Our regional leader
ni none other than Jayara Marete Kinoti Isaac. Okay. Mtoko muno nakethe kiarari nkomenya na watch na that's my teacher in politics. Thank you very much. Ni wega bwana Vincent Sultan, ni wega mutegeri wetu nondo gutungatira inyakire mitando yake nandi imwe kwa imwe ututhurite watwire nyumba ira iri na igweta katetune ka Kamero kuma kireni kiriwe na kimoni moni. Okay, thank you very much. Nkwendere gitari rega unbito akabwe mutharimi mubango jukari igikabo gya siasa tukimurika kiothe kya 2027.